ni tak thu su ngai ho zo si le bon chang ni tak pha tu ni tari khat February kumsa ni la som ni lenga ni huin ni tak thu su la ngai khom ki ditiu tamu te jang min thar panda offensive a NUG PDF align ten Mandali Simnar offensive apat na dingin kising sakna cholowin a chi thajingin tuting a Burma mi pi zalena suljikin kuki zo cha te la ka unang mi zo te thitam pen a hiwin abana thado kuki te hin aban kina zo kuki le Vaiphei kuki te a hiw hi Chin National Defense Force CNDF le asep khompi brotherhood ten Chin state falam khopi la gu in nasatakin abe nawin military council sepai mi somnga la gubza ni khan ala manui ti thu hedin am kit hi ami matte winning kum sa ni la som ni le kum top December tha Chin brotherhood sepai te to falam khusunga junta sepai te ala ki do layu Burma sepai te ala pan pi gu tu kalamiu tanga falam helicopter mangcha ala pan pi gu teu chu a hi falam khopi sung la guin nam sepai Chin brotherhood ten alo khoi pat naw chu a hi le November tarik ku kumsani la som ni lenga ki pat khai tan tuin falam khu sunga 268 infantry battalion te to akido jinglai tak wa hi Chin state sunga township ku awmin GT la ka township nga te chu Chin nam sipai le Chin state council Chin brotherhood le Arkan army a ten ala chut pha ki taw hi ala chut pha naw mun te chu hi le matupi mindan kan petlet palet wa le tonjang jite si chu ala chut pha naw gam sung chu hi tuin chu falam khopi mun tam zo hi Chin busal pha Chin brotherhood ten control a bol watan Chin state council sipai ten le Chin state khopi hakha baka la kit guin nasatakin panala jingui tidim le la kit guin Chin nam sipai te ki sing sakna achi thak bana pathin kinga pau chapna le kila thing thona to huna mang to un tidim khopi hi Chin nam sipai ten bulu dinga hi ti thu khusung mi ten a het phadun mun bitnalam a dingin ala po do san taw hi military council sipai te ho hi Chin hills bila leichunga atoi thei tak lo ji kun airstrike mangin mi pi te na lak hon bom a hi khumun meithal ho le al khoi khak sek danu thu sukin again kit hi new sung jang muna Burma le India border fencing bol na ding a mat chak ding gari nu ten al khamu kiti chu he Chin lo wa thu ki gen a hi jini thu ki gen chu hi le border fencing chungchanga nu te pan la ding dan new sung jang humuna hil chitna le kitil khona ki ne hin gari nang pu hi mulcham 17 air outpost 10 akiamu ki sakna ding a hung pu ko hi border fencing sakna ding a mat cha ding ai pui tin hil chitna le hung bol ki tui tun ta ga ding news sim ngai thak theu ji chan chui tan tin en te la bonun num le mang pha